Igračke služe da ispune djetinjstvo svakog mališana na planeti. Ne znam za vas, ali meni se često javlja osjećaj kao da me posmatraju. Udobno se smjestite pošto vam na Let's Do It kanalu predstavljamo 5 najjezivijih dječjih igračaka ikada napravljenih. Čimpanze sa činelama. Lično ono što me najviše plaši kod ovog majmuna jesu njegove oči i zubi. Ova igračka iz 1950. treba prikazati veselu čimpanzu, ali jedino gdje se pojavljuje jesu jezivi filmovi poput Trećeg sveta i Blizine. Torba sa licem. Kreator ovog proizvoda kaže da je sinonim za ovu torbu zabava, ali ja lično ne znam šta je ovdje zabavno. Mehanizam u torbi omogućava licu da jede sve što mu primaknete, poput sitnih novčića, ali bile slučaja gdje su deca povredila svoje prste igrajući se sa ovom stvarčicom. Mršave kosti. Ako vam ime ove igračke nije dovoljno čudno, onda izgled sigurno jeste. Ideja je bila da bude nešto nalik Legu, ali definitivno ne izgleda tako. Čak su napravili robote od ovih igračaka 1970. ali se nisu prodavali. Mislim da i sami znate zašto. Chucky. Da li ste gledali ovaj film? Ako da, onda znate ko je Chucky. To je lutka ubica koja u filmu pokušava da ubije Endija. Japanska firma Nigan je 2012. počela proizvodnju ovih lutaka koji izgledaju kao na filmu. Također imaju zvučne efekte pa tako stvaraju još veću jezu. Stonoga beba. Ako ste mislili da su igračke koje su se našle na ovoj listi čudne, onda još niste vidjeli stonogu bebu. Po kreatoru ove igračke svako tijelo predstavlja osobinu i razmak između života i smrti. Po meni ova igračka nema nikakve funkcije, osim što vas jeziva bebina glava gleda. Ekipo, da li vam se svidao video? Ako jeste, ostavite like i obavezno se subujte na kanal. Također, pišite nam u komentarima koja od ovih igračaka je vama najjezivija.